Karbi anglong along penta non kiturmi awiatum pinaan pangi parlaganat kengkam che Jordan si pinaan atumakang tuyang deng kilidun pen Karbi anglong panong mewan pilu lason si kidam tang jakong thomkep arni gowarong supialong spark the unlimited fire pen kibipon kids miss India 2023 parman Karbi anglong pen Sumbi Tokbipi chepati dunsi second runners up anong e chepalong dun pen Karbi anglong arada panong mewan pipon thegajok Denarong Press Club bitung hin pen karcho pen kurwang thupajir Lason si Nomati constituency ke Parlopon Buthunga ji hawar kido Lokso Tokbia rongami Karbabu Tokbila pensang pi Lolita Teron Piasupi Sumbi Tokbipi artanikan Crazy Saint Thomas School alongsi Trokang Deng Charlie Bom also pang e parlanganing kehang pikajok kedam tang pina anarni pentame along chipati dunsi nong e kachipalong dun duolo Lason si kedam tang 2022 aningkan Miss Kids Asamalong winner chipalong pon lapen Miss Kid India Queen and King 2023 Delhi long ke paman pon along ke chengsi runners up anong e chipalong pon lapen Northeast International Fashion Week lapen Karbi Anglong Fashion Week pen chenglok penaan chipate dun pen pining 2023 aparman sitami Goa rong supia long spark the unlimited fire pen KB pon Kids Miss India long tame Sumbi Tokbipi chipate dun si second runners up anong e chipalong pon Halapu Sumbi Tokbipi and part apia potum tame show director Riju Miller lapen model Bornali Kramsapia tumaphan kachoro lapen kurwangthu pajerpon Karbi anglong nihang nijang pen stami pangi parla kanat nono kitur mio wikimia tum benang an pakrang ponsi nong mi wan pilo lasonsi noni likitu lake nomati constituency ke Parlopon Lokso Tokbia rong amikar babu Tokbi lapen Lolina Teron pi asupi Lolita Teron pi asupi ladak non herjong guarong supilong ni thoma farman kibipon spark the unlimited fire pu along litum pen patir piponsi ladak Miss Kid India kachipati awar sai piponsi indeng hini anong anong alang li wan pilo las alang li long masinon ni lidolo las alang li pen ethithini chihu chiput ponje phansi nang li tumhan paklang pon ungkat news ahin pen kachoro pajir ponlo nang li rata phan chepachini apor nang pipon lo ngai chetanika. My name is Sumbi Tokbipi. I am 11 years of age. I read in class 6. The name of my school is St. Thomas English High School. My father name is Babu Tokbipi. My mother name is Lolita Teron. Thank you. Nang liha ladak gualong ke dama hote ladak pen ke kopi pen lo ke dama ke ladak flight pen long dama train pen sita Flight pen. flight pen sita mate nang li gualong ke dama ceng lo ke di Oh, nang li non ma ke artang ko anno 11. oh 11 di nang li setan pon no te nang liha ladak ke dama hot ke komalo nang li panang le tanang mum pon ke Miss Bornali Kramsapi. Miss Bolnari kang sapi sila kang di ala da bangke ni thom di ang ke nang li bangke indeng kon ha indeng ni second runner up se dong tadi ante la sor krang ke pipi la nang li kelong don la sor krang ke pipi la sama long kal jang long kami nang la poson fashion na kengkam ka chijor don change de pipi la Karbi Anglong Fashion Week. kal jang long fashion week kan si pati tu li pang cheng tadet pen jeng ke pipi lo Miss Assam. Miss Universe Kids Queen and King. ke ranbe la hai dia Runway Camp. Guwahati Runway Show 2022 as model. model ter mo de tapen ke nang li nona bang ke penang anong miwan pilo la so si chipati don bom pen penang an certificate ta tulo nong e ta pilo di kasi nang li ke mo te do api te o pi pilo kasi mangkang tu model na si chimale ate nang li non model na Charlie ako nang li po paya tu ko anang li pangkang ondo la nang pi mane chiman noi enten ciman dari lasang model ciman dari pula ay nang kamke don don ako kamke don ba ano tanang sing ako kadi ante non bang nang lagi Saint Thomas school ng sidon ante ante ala da gualong ke do hut ke nang li sepate don long ke pipi pindeng simpor la sepate kon
pipa, one cup, pini, gown. Haladak seperti pon nanti, angka haladak kang saya tungkian te la nangli itungkar bipendeng sumpor hai cingtang pen arju kopi pendeng non hai arju. Na arjit. Nang jadi haladak ke la mis pornalisi yang tol penali panang tandun jadi. Nanti mua prang kami lakukan seperti dunji akan kian kapre no kami seperti dun biar hilang seperti dun jadi lalu arta jovik apor kami alangli akhilu dar ini tungkar biang long kali Asam long kali India angkang pilong setami alangli ke rason seperti dun bombang bombong kasi alangli mo ans dami kengkam kasi jodon tekje pan ini tu machinel pas dami alang li pan hil jumi pajir pono. Denarong Pen Rajib Bay Report, Cut News.